Dopen que evelia le papa bibla evevo eviemele Ewenyigba TV jogan pomo wana pe akpaji kai de bezu komye bi ko baka miesile nya do pye menemia ma akoy ajara ya balanji ne mi pe ajogan pomo wana wi kenye TV modern pe wana pe akpaji kanemia agare nya jo ma aklomi ko tungo do nya pe akpaji nemi Methodist Church of Ghana wonya mere ike odejesi be you all knowledge be you awo subo pe wana wo a gapopo evele Ghana to come gudu gale akbabu muhanju chode yesi be no vi ka uchona koko gba yikenye koko career so le Ghana to come wo be yumaga wodo le ika modi ko globe ngono lawo ikene le koko boda no ehefe ne yo le siri de ka pe akpaji kan chode yesi be pomito de am eton pe agbeda yike no vi enado wa wo pe asi ele wo jome kanya panya sere bi he pe bolo me bodo gale agbeto mi la matrovi mava ne magare nya jome nemi akbabem le de kan play Ewenyigba TV le yeme kanu silis ebe English dictionary nya do fa yike adam gone mi panya jo hafi wa adogbo le te sare yike akpomi le mi pa ajogon pe nu wona wome kale yama de jesi be sibi sama yike atro asi le nya modan do katanti hafi mi aten akponye le te pa yike ne mile kamia agare emene mi yike me anoko bito fodo fa yike ne le sunyani nuto ne mi injo jo de jesi be le sunyani nuto ma bito yike no le te pa wo jen ko kuku wona gome ko kure apotore yike wo den ko na ba Isaac apamben chirema muti ka ho bebla efego aton yo nesuku ho mle nola yike nele University of Education le Uniba nutom muti kala wana akpaja wo de jesi be apoto Isaac bebla efego aton nuchu ya abu pa gbele yike men wo agare amejro jepe ade yike nye Shekina Hotel le ABC li kana teresunyani nutu muti le afajunu we evie panga kabla efo andragbe vai kanjo de yesibe apato Isaac ale kama wo ano swimming pool ye mahana echipupu wona wa ye no vio de yesibe anya America fagbe no ha ma ka ocho ko ide sunyani do feme ka wodi ko globe atro megbe Nemia achole akpamene mi ke mia ano COVID-19 penya ome nemi Methodist Church of Ghana onye sole ha bobore ikene le Ghana to come wo adejesi be chope junum gante me mi lepe wona akpaji sere fepe nu yuwa yo ko e kode etomebe dido pe ene ikene le mesenya jipom le Ghana to come go in Ministry of Health Ghana Health Service Ghana Medical Association Baple Food and Drugs Authority which are recorded etomebe you aja gba COVID-19 peseji wo hena subo wona lega popo efe akpaji a nenenu ka ali kale sole hop akpaji ka Right Reverend Michael Bossman e paple ngonola alu agbonugla ne Methodist sole ha lega na to come godua wonya mere ka ko ekodemebe you awo subo alu sole pa wona ola gapopo efe lega na to come godo yika odi ko globe you akametu ko dara anyi yika wakpere yonti lan fefie pa wana ope akpaji kade jesi bele Ghana to come go de $1 ele akpawe eton alafa aton bla andre for aden kama iko bopa gba yin akpere ka alafa eton plewe eton no vi ko haya ko chu COVID-19 $1 pasima yin akpere ka yin akpa alafa de ka bla eton for eton alafa de ka kwe bla shike 133,190 le Ghana to come go do Kadamia acho le Methodist sole hape wana akpaji nemi yika mia anoga gamda kubito pa do pa yika le titina nuto pa akpaji titri le savana nuto pa gologo nemi injo jode jesi be am aton ada yika no le am andre pa ajub dada pa habobo adema yika nye 7 member am robbery granka kubito de am aton pa agbada yika fiebe to pa waje wana muti ka odibe yopasi na sunovi aton yo titri le kinta po buye modo do
ji leikeme novio pona podo kwile ajuda da wana uma asitesu novio be for the wana uji kajode yesi ba mahama jabi ka ko bla atonfo anyi ba kula adama sule ka ko bla vevon andre plus o here ikama ko we anyi ikanya juvenile le wana pa kwaji ka ko we enne ye wo ko a wo motende yi onkoko dugu kala gana ti komo gudu akobito na kakareji be yo akoto yika yo anabe de no nyawa nothing acho afonwi le Ghana duko me kana ma ko apotani mi kan mi ano do ri fenya ope akpaji nemi koko career sigano le Ashanti tema agleta ko re nuto munya America ugbabe yumo agaire do me ike yo agaba chokoko gba le Ghana duko me gudu yika agaye wa chone yo wa yenye persuable adevo aton 65 pesos kala wana akpajia wo eji ka wudeme be le agbata kodo do pe wona me titrinya sinit pakpala health insurance wona akpabuwa o motende jesi oba dola yunya le Ghana to come for do pe ever ikenala do do nya oji pon iken National Labour Commission pakpala Ministry of Employment u ko de tuma menenu ika elevi chom ne yo abe America ule koko ba chom eno ka koko board kamesi nya America water pe iko di ko global you adale over toji ke yo khasi bla ato yo kha peso bla enivo ato ikenye 85 pesos ne novia ga ke wo agbabe yo mol adogo tamia ko ni ka dokocho wo bodo ndara ani de trile koko bachocho ba wana akpaji nemi da kage yi mo rega mi achinya panya jole agbe ngaka evelela do ngaka kiemele pa ko be kwibla favore ke ako asadu yenye ekia fina ma jole mi egbo ma abuglo ma atungo do nyome nemi Methodist Church of Ghana offer kodeme be yo so wana wa kapopo evele Ghana to come godo kala akwabu hanju de sibe ko bito pasisu no bi eton adewoji le kintabo buye mododoji ka ame enea ko bito pasi ele no vi ope yume kala akwabu hanju de sile sunyani nuto mebe ko bito ikanu le topo ma waje anu gomo kuku wana gomo kokure apato Isaac shere mape aku wana nti yika onesuku ho me vi moleto le University of Education le Uniba school kwaji kala akwabubu ama yika wonya koko gbate chola yika je koko career so le Ghana to koma ojo bodo no kodara anyi be wa kasiri le kane yo ne be yucho koko gba deka kanya panu kwala ho ye club gonu me bola agwatom enye na te agwe me Peter ye anosima nya je feno la adversary yika apomile civis ye onya modan do ga bi tempo me pe nu pomo wana ja penemi le mi apode ka o lata